mina basi, mina kusi ndugu mpendwa, abonetwa, jiabone ku konte yangu YouTube, jina hii hapa Eva Mikaele Mbabazi Héritier. Jiabone ku konte yangu ya YouTube, na hii jina njo TikTok, na hii jina njo Instagram, platform zote za mitandao. Ukijiabone utakuwa unanisaidia na utakuwa unajisaidia pia, sababu kuna manyimbo nyingi sana kama hii hapa. Famille, que Dieu vous protège. Nos papas sont des soldats, nos mamans femmes des militaires, nos petits enfants soldats, durement la souffrance, descendance des populations, élévation des mortalités, rejetés femmes et veuves, que son mari, fille et militaire. Nai mukiona minapendeza, munasema mimi nimeoa, ninenepe kidogo, munasema magonjwa sukari, nikigonda tena kwenu, munasema mimi na ukimwi, ninunue gari nzuri, eti kampuni nimeibia, nikijenga nyumba mimi, munasema ni mali za watu, mafuta ikikamata, munasema choko nimetia, nikifunga ndoa mimi, munanipa siku kidogo, eti tusubiri kwanza kama mwaka utau. Nai Yesu alisema siku zile kwamba kuna mtu kati yenu yule atanitoa kwa adui, kumbe rafiki yako ndi adui, yule wa karibu ndi adui, mezani moja kumbe ndi adui, yule mwacheka pamoja adui, yule mwaimba pamoja adui, shuleni moja kumbe ndi adui, kanisa moja kumbe ndi adui, biashara moja kumbe ndi adui, kitanda moja kumbe ndi adui, na kazi moja kumbe ndi adui, na nyumba moja kumbe ndi adui. Ai yonglela ninalie Nai Nai binda pamoja, lakini leo tumetengana. Tumejua ule ni Mutusi, tumejua ule ni Muhutu, tumejua ule ni Munane, tumejua ule ni Murega, tumejua ule Munyabungo, tumejua ule ni Munande, tumejua ule ni Munyanga, tumejua ule ni Mukusu, tumejua ule si wa kwetu. Kama vilitokea kawapi sijui, waliotuletea ubaguzi ni wale, mpaka siye hatujui. Leo imebadilika, kila mtu na wao, ule na ule ni wao. Mbona sote damu moja, rangi ya damu ni moja, ukifa ni meta moja, udongo kaburi moja. Haichakwake Mutusi ule, haichakwake Muhutu ule, haichakwake Munande ule, haichakwake Mukusu ule, haichakwake Munyarwanda ule, haichakwake Mukongomani. Nai naye pirate yule kaka pirate, oh, wasikudanganye pirate, bumandefu yake pirate, oh, na bumafosete pirate, oh, na buzerofote pirate, oh, wasikudanganye pirate, India popote Marekani pirate, ana wake wengi pirate, makanisa popote pirate, oh, Katindo kule pirate, ana mchumba yeye pirate, ondosho kule nako pirate, ana mchumba yeye pirate, Instagram
kote Marekani ana mchumba yeye. Sikia, ukifika kuba Katolike kote ana mchumba, kuba Mizilma kote ana mchumba, kule kureveye ana mchumba yeye. Oh, kwetu kureveye ana mchumba yeye. Ukienda kusebeka oh, ana mchumba yeye. Ukienda kusepake oh, ana mchumba yeye. Uende kuanglikane oh, ana mchumba. Na mahubiri mingi sana ziko pale na mashauri kwa watu wote. Et que Dieu vous bénisse.